Nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zigabye igitero mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko perezida w'u Burundi nawe baba bamukubise urw'ingusho, bikavugwa yuko yaba rwose yakomeretse mu gice cyo mu gatuza. Abandi nabo bakagenda bavuga yuko perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ngo ashobora kuba yitabye Imana. Turaza kurebera hamwe inkuru zigiye zikomakomeye ziri kuvuga hano mu bijyanye na politiki, umutekano ndetse na diplomasi, ariko nanone kandi ndagira ngo nkubwire ko ubu tuvugana umutwe wa M23 urageramiwe. Nabyita nkaho ari inkuru mbi ituruka hariya mu gihugu cy'u Burundi. Mwese murabizi ahasaga ku itariki ya mbere nibwo ingabo z'u Rwanda bivuga yuko zagabye igitero simusiga hariya mu gihugu cy'u Burundi, ariko icyo gitero kiza guhitana abatari bakeya. Twifashishije zimwe mu mbuga nkoranyambaga zigenda zitangaza amakuru ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, birimo biragenda bivuga yuko igihugu cy'u Burundi rwose ubu ngubu ngo kitamerewe neza, nyuma yuko uwitwa Generali Kabindi ngo yitabye Imana, ndetse bikavuga yuko n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ngo yaba yari yasohokeye aho hantu mu rwego rwo kugenzura intwaro ndetse no kureba ibikoresho bya gisirikare byari bishaje ngo bisimbuzwe. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kivuga yuko ituritswa ryabayeho rwose ngo ryatewe n'amashanyarazi, ndetse nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bivuga yuko ngo byatewe n'inkongi y'amashanyarazi ngo ariyo yaje gutera icyo kibazo. Ariko nanone abari ku rugamba b'Abarundi bagenda bavuga yuko rwose abasirikare batari bakeya, by'umwihariko na perezida w'u Burundi wari wasohokeye aho iryo turika ryabereye, nawe ngo yaba yarahagiriye ibyago bidasanzwe. Benshi bagenda bavuga yuko ngo bamwe bagenda bavuga yuko ngo yaba yaragize ikibazo mu gatuza, abandi bakagenda bavuga yuko ngo yaba rwose nawe yarangiritse ku buryo bukomeye, by'umwihariko n'amaguru. Hari n'abadahwema kuvuga yuko ngo yaba yaritabye Imana. Rero ni inkuru zikomeje kugenda zicicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ziri kugenda rwose zihamura imitima y'abatari bakeya. Ariko rero ndagira ngo nkumvishe amwe mu majwi y'abari hariya ku kibuga cy'umurwano hariya muri Kongo, naho tunyarukireyo turebe uko byifashe, nyuma y'uko biri kuvuga yuko umutwe wa M23 ngo ugeramiwe ndetse bari gupfa ku bwinshi, by'umwihariko ngo n'abanyarwanda bari ku rugamba muri Kongo nabo ngo barimo barapfa urusorongo. Reka rero nagutindiye nkubwire ni wakoze cyane, wakoze subscribe, reka dukurikiranire hamwe iri jambo kuri aka kanya. Kuri ingenzi arimo kugenda atugeraho mu gihe umutekano ukomeje kuzamba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Umurenge aravuga ko hariya muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haravugwa ko habaye igitero gikomeye cyane cyifashishijwemo indege zo mu bwoko bwa drone za kamikazi Chai-Hong-Yon CH-4 zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko izi ndege zahitanye amatungo y'abaturage yo mu bwoko bw'inka, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abivuga. Aya makuru rero agaragaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB ndetse n'imitwe yitwaza intwaro ya Wazalendo FDLR ndetse na CNRD FLN. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko izi drone zagabye ibitero bikomeye cyane by'umwihariko mu bice
bigiye bitandukanye. Hanyuma rero amakuru rero aravuga ko inka zirenga 400 zasize ubuzima nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Hanyuma rero zigera kuri 35 zakomeretse ku buryo bukomeye mu gihe zirenga 400 zose zahise zasiga ubuzima. Hanyuma rero uraza kutubwira nimba inka yarashwe n'igisasu, nimba hari ikindi kintu wayimaza. Nyandikira hasi muri comment umbwire nimba iyo nka nimba hari ikindi kintu wayimaza. Amakuru rero yatanzwe n'abaturage bagiye batandukanye bo mu Minembwe baganiriye natwe, bamaze kutubwira ko rwose inka zirenga 400 zishwe, izirenga 35 zirakomereka ku buryo bukomeye. Ibi ni ibitero byabereye mu gace ka Rundu kari hafi ya santere ya Minembwe, ikaba kiyongera ku bindi bitero bimaze iminsi bigabwa by'umwihariko mu gace bita Gitavi, Gakenke, Karongi, Karingi ndetse n'agace bita mu Bidego. Ngira ngo abantu bazi muri ibi bice nyamuneka mutwandikire mutubwire niba nageze iwanyu cyangwa se nimba utu duce utuzi. Nyandikira hasi muri comment umbwire ngo utwo duce natuzi. Ese uhurikiye urahagana he? Ese amajwi n'amashusho urimo urabibona neza cyangwa se amajwi urimo urayumva neza? Nyandikira hasi muri comment umbwire nimba amajwi urimo urayumva. Hanyuma rero amakuru ingenzi rero aravuga ko mu karere ka Minembwe kamaze imyaka myinshi karangwamo n'intambara z'urudaca bitewe n'umutekano muke uterwa n'amoko, imitungo kamere, amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Tukiri ku mirongo y'imbere ku rugamba rero ni munyemerere gato tugaruke gato cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye guhangana ku buryo bukomeye n'igisirikare cy'abarwanyi bara FC 23 Ineza Srambe muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho. Ibintu byongeye kuzama cyane muri Kivu y'Amajyaruguru inyuma y'imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kugaragara kiri kumwe na FDLR mu mirwano ikomeye cyane. Ihuriro ry'abarwanyi ba FC 23 bongeye guhangana na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa igizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC na FDLR kuva ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na FDLR bagiye bahangana ku buryo bukomeye na XFAR n'intera hamwe by'umwihariko abo twita FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1900. Yes, ngira ngo mwabyumvise, ariko mu kanya ndaje twongere dutangirane n'indi nkuru igaragaza ko FDLR byaba ari byo koko ko itakiri umutwe w'iterabwoba nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitangaje. Turaje tubirebere hamwe, ariko ntugende utakoze subscribe niba utarayikora, naho ngewe ibiganiro nakagaruka.